Nansen tell dear owo adoso pa ewo oman mu last year na ti owo pan kaka from the middle of last year ekwa kosi na ewie mu na ti owo pa na so na nyina mu na ye COVID-19 COVID-19 na ewu se amonfo etikiteki amonfo life na eyovra afi we de na ka so COVID-19 the said abrase kakra enti ye ntai tete se na ye tete no last year mu se ne nkofo be 1000 ewu 200 ewu 15 ewu no we ne ye nya ntibiom na ka so ene se asu adweye kakra but now you afi we mu die se enya domestic violence ene be na mfuma obi kra ahwea ene bifufo ene tu ena amrobes ena nesi na kese de bia owo se ya accident na mu keka ho se sa na ekum na manfo eku amanfo for spiritual reasons ene ebia sika eni printi na obi akoku ne nyonko because of say odi yesikedo eno na etete na ni ababe pie minsem ene de amede bro eye guest house bi na one say guest house there open for all or there do holidays ana manfo taiji omenina na sentemu aya nyankupo Jesus Christ ewu iye meka Easter bremi Good Friday mu na ye see e guest house mu say omo kwa no bi bebo mu ko ago no mu bi edan mu ankofu wure mu ma ni abrantie bi kai ne say omo pe bebi adana nyankopon ya adoma ade chia omayede omatua omakwantuo so no msiyu ene sesade ne yede yo procedure bi wo kwa obefolo odi ane se odi sika kaka beto na wansan udi na yama oki na wakwa akoda bebi a opese oda na room no na e de amawo ene omu follow procedure chocho mudi ne dia brante de to wo ye Charles na onyo no pu ene nam no le abayiwa bi e ka no ho omumienu ni na wonu se edu bi se so dia enim se brante ni abayiwa ko buki hotel dia na se guest house yenim ni yakoso iti omo eki omuvra da imu yes ade achi nkofi time aso se nkomupie ba omumpie na ye guest house for omo ye adwuma o se o se wo uni mo be ma ne oba kwa kwosho de asem ba ko na ontimi konkore interrupt omo ntino ye twen so mu pie ba na so mo time na twemu a na ebe ya ne se sika asesa nkomo de ka ho no mo de aka ho na afi omo ko ye dro mo kwa no mo ko afi ache no mo so we de ya boso nti omo meko akwa kwhwe ne ya kwaso nti omo ku amkofu mbie no so ene mo bepe abrantie fo no mo keka ka omo adwuma mfo no bi na omo budan ni no makwhwe ne ya kwaso na gidigidi na bure omo budan no mo budan ni amko ya abayiwa na oka Charles Tete no ho na jo ansa na ade chi mu no omo hwe ya oba no ene da ho da mojemu ana mo si ade na esi asam ato omo ene gidigidi no mo frɛ police for embra mbehwe asemu emo na police for eduwa omo ka mo kyerem a nokore obayo no mo hwɛ se na nyama ya obayo no ye won sekai nti omo hwehwe mo a mo hwehwe sekai no mo se sekai ya rape rubber mu a mo de ahye mpa no ho pe abranti a odi didi hotel fuwe receptionist no friend Charles Tete se ko se didi no ampa anansa yesa yetibi ehuye sa abranti ko no wadwane na Sergeant Francis Gomedo oye police sergeant owo nsem ntwam nyode to enie adofo momenko tie na eba betu aso. The police, upon the receipt of this complaint, escorted the complainant to the scene of crime at Loko, a suburb of Somanya, where Gamele Guest House is located. Complainant led police to room 1 of the 9-room apartment guest house and pointed the disease to the police. Police, upon inspection, discovered that the disease was stabbed severally with knife on the neck and the chest. The knife that was used to commit the crime was also found by the police in the guest room. Further search by the crime scene management team revealed some identity cards bearing the
the name of the lady as Belief Sakete, 25 years. Some contact numbers were also found by the police, and one of those telephone numbers led police to one Kekeli Bright, who confirmed the identity of the deceased to the police as his biological sister. Sergeant Gomedo asama odetu onyenya se na okaye ono omokoto so se obayiwa ne eda eye mojemu no muhu se sekan ya ye de wall no suppose sekan ya de wall no marape e wo raba mu no mo de ahye eye mpa no ho na sisi a eda ye hwehwe eye Charles Tete oye obi a omususu se ono ana waku abayiwa because ye hwe a ono pe ana ne abayiwa ne eba obi a enka omu biom na ye show hotel for any guest house for this is the time ye nim say yeah amako peso mudi se madodo na e de hotel na sentem ya te ye se papa bi one abayiwa bi ra hotel mu ankomo yo amadi ya hwa se papa na afem ewu na ye be bisa mo say drugs and papa you take here na from wo na say drugs mpo say empo say for just libido and empo say for external uses and ye nim ntino e be sure say hotel for bobwa na fe modi CCTV cameras say dey bu company p use shop so crumble use but ye campo akamo ana kamo hia pam nti e be sure say CCTV abe mo be tobi na mo dia tutu because we this time there tutu na records I have pin in there tutu na ye dey every hotel nti e be sure say mo say guest house crumble mu yi mu film CCTV mo found to on CCTV e wo ba anka anya the picture of the supposed Charles Tete no anka ebenya na anka police for e dey atuo na koma e dey mo dey timi ahwehwe na anka mo munim abranti o mate police for na so amama ba be chi no bebi o te bia ba se di keke Charles Tete ni di ebu Ghana dia wo ko hu obi a odi say enso be fa hamse na nipa no so di sa di na pepe ebu nti ye ntimi hu nipa kro nti e be sure mo CCTV mu tobi na mo fa tutututu hotel bia na say guest house bia say wo ye manager e wo ho na say wo ni bibisa wo de beto na fe ko fu bebedi ewudi sem bia ye betimi anam so omo picture na enfoni anam ko say video bi ntino ye betimi enya omo foni afimu na fe ye di abua police for no dey tracy nkofuni attrack you through investigation etimi achomo because ewudi sem say dey adonso ewo amaimu na ne be boy ene say mo so mo de mo be shep na mo so maboa na adofo me jemwe wadwe ntre efa ensem boa me na fa to comment section mu mame wo dey to mama wo refi say obe subscribe to Too Much GH o ya no na wasa so akleke notification button so kai hu say onya yes ape eno na be ma wakonya ama video bi a ye beto platform ni so won so onsa akabie na wa mese ne ekoso ewo oman mu midi edebelis amemeda wase makramo